Bu dünyanın azabı emez de Allah'ın aldı. Dozok'un aldığındaçı. Ahiretin aldığında dünyanın azabı emez. Dünyanın ot emez. Oşun için Kur'an'da köp jerde faqina adabannar. Ya Allah, dozok'un otundan bizdi sakta. Dozok'un otundan bizdi kutkar. Gayra. Hadiste gelet, kim erte geç 3 jol Allah'dan beyiş sorasa, beyiş aytadiken, ya Allah, uş adamды mağa kirgizip koy deydi. Erte geç kim 3 jolu dozok'tan pana tilese, dozok aytadiken, ya Allah, menen pana tilep atat, bunu saktap koy deydi. Başka hadislerde de gelet, 7 jolu var. Allahumma acirni minen nar, 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 Allahumma acirni minen nar. 7 jol. Ya Allah, meni dozok'tan otundan sakta. Qanday bolgan çakta da Allah subhanahu wa ta'ala toğandar insandı tübölük üçün jaratkan. İnsandı tübölük üçün, tübölüktü beyişte olacak, tübölüktü dozokta olur. Ölüm jönө köpürө sıno, жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө өтө турган эле көпүрө. Амал менен акысын бериле турган, ажырата турган эле көпүрө. Бул дүйнөдөгү жоопкерчиликти аткардыңбы? Тиякта сурак, бул жакта жооп. Ошо экөөнү ажырата турган эле köprü. Atak ol ölüm meseleni çeşmeydi. Tübölüktü, beyişçe tübölüktü dozok mına meseleni. Ölüm prosta sırok bütöt. Berilgen mümkünçülükler büt bolan. Şunç tuğanlar bilgin elhamdülillah Allah Teala bugün yaşa bergen eken, geçkiye jetkirdi. Tanga dagı imanda jetkirsin. Her bir tanga her bir tüngö Allah Teala bizde imanda jetkirsin. Hadiste gelet kıyamatga jakın taң atkanda musulman, geçinde kafir degen. Geçinde musulman, taң atkanda kafir degen. Mınандай жамандыктан Allah Teala barыбызды сактасын. Өткөнкү сабакта айттык эле. Kabırda surak var. Kabırdagi surakta her bir adamdan soralat. Dini tuuralı. Dinin qaysı dinde жашап келдиң? Биринчиси Роббуң туурасында. Андан кийин пайгамбарыбыз туурасында. Ошол Bukhari Müslim'de gelet Bara İbni Azib radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat El muslim ida su'ila fil qabr yashhad. Müslüman kabırda soralınğanda şahadatты aytat deydi. Şahadat degen ne? Şahadat kelimesi dep koyabız. Aşhadu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Aşhadu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şahadat kelimesi. Ama alcede Bukhari Müslim'de geliyor Bara İbni Azib aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Müslüman kabırda soralganda yaşhad. Güvülük beri alat da. La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah dep güvülük beret. Bir Allah'dan başka sığınğanğa layıklı zat yok. Muhammed anın elçisi dep. Fadalike kavluhu Teala yusabbitullahu allazine amanu bin kavli sabit fil hayatı dünya ve fil ahire. Mına uşul Allah Teala'nın sözü. Allah iman keltirgenlerdi. Bu dünya yaşosunda da, jana ahirette de bekem söz menen bekem değil. Al bekem sözü qaysı dese şahadat kelimesi değil. Allah Teala imanı var, elhamdülillah Müslümandı. Ошондо кыйын кабырдагы, сурактадагы бекем кылып коет экен, жооп бере ала тургандай кылып. Asvatul muazzinin ta'alu fi ajwal dunya mudawwiya bi shahadat la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Azançıların ündörü bu avada maşallah ündörü üşünde bile gürkürep turadi ekende şahadat kelimesi menen.
Darimi'de rivayet gelet Ka'b razıyallahu anhudan. قال نجده أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا في التوراة. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам туралы Құранда эле жазылган эмес тугандар. Құранға чейин 3 китеп түшкөн. Құран 4-чү акыркы китеп. Құранға чейин бул аламдагы инсандарга, жиндерге хидаятына Алла Тааланын тарабынан китеп катары 3 түшкөн. Таурат деген китеп түшкөн, Муса пайгамбарга түшкөн. Толук китеп. Баракча эмес. Баракчалар бир топ түшкөн. Алла Таалам субханалла пайгамбарларды да жиберип, учурларында баракчаларды, китептерди түшүрүп, адам баласын ушу адашпай жашасын, жолун жоготпой жашасын, максатын унутпай жашасын, ахиретке даярданып жашасын, бузулбай жашасын, оңолуп жашасын деп Алла Таала өзүнүн тарабынан жолдомолорду кээде пайгамбарлар, кээде китептер, баракчалар аркылуу жиберип турат эле. Таурат Муса пайгамбарга түшкөн. Забур деген китеп түшкөн, бул Дауд пайгамбарга. Инжил деген китеп түшкөн Иса пайгамбарга. Бул пайгамбарыбызга чейинки доорлордо болгондагы адамдар ошондо деле акмактар көп болгон. Өзгөртүп, бурмалап, өздөрүнүн сөзүн, оюн киргизип, Алла Тааланын сөздөрүн алып, ар кандай кылып бурмалап берген. Акырында Алла Таалам Кур'ан-ы Каримди түшүрдү. Өзүнүн уадасында кыямат күнгө чейин мен буну сактаймын деп жоопкерчилигине алды. Эч ким буну бурмалай албайт, эч ким өзгөртө албайт, эч ким буну жок кыла албайт, эч ким эскерте албайт. Бунун өкүмү туруктуу, жараксыздыкка чыкпайт. Буга чейинки китептегилердики алар жараксызга чыккан. Мансух деп коет. Таурат, Забур, Инжилдер. Алардын баарын өкүмдөр Кур'ан-ы Карим бардыгын алган жараксызга чыгарып, мынакей толук китеп, түбөлүктүү китеп. Алла субханаху ва тааlanın Кур'ан-ы Карими мына тугандар кыямат күнгө чейин мужиза. Жалгыз мужиза, аламда бир эле мужиза калган Кур'ан. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда, ар бир пайгамбарга Алла Таала мужиза берген, аны көрүп үммөтү ыйман келтирет. Ар бир пайгамбарга Алла Таала мужиза берген. Мага дагы мужиза берген. Андан ашыгыраак кылып Кур'анды берген дейт. Кур'ан бардыгынан жогорку мужиза. Ошон үчүн кыямат күнү мен артымдан ээрчигендердин саны эң көп болот деген үмүт кылам дейт пайгамбарыбыз. Бухариде келет. Сахи Бухари китебинде. Кур'анды Алла Таалам кыямат күнгө чейин калтырып койду. Кур'ан ушундай мужиза, адамдар канча адамдар жылына, айына, күнүнө ыйман келтирип атышат. Көбөйгөн да. Кур'андын мужизасы түгөнгүс. Ошол эмеде китепте, Тауратта дагы, Забур, Инжилде дагы Алла Таала акыр заман пайгамбары Мухаммад алейхиссалам тууралуу эскерткен. Сыпаттарын айткан. Мурункуларда дагы айткан. Кааб рахматуллахи алейхи, Кааб ахбар айтып атат, Мухаммад пайгамбарыбыз тууралуу Тауратта жазылган бар дейт. Ал Таураттын алымы болгон да. Не деп? Мухаммад Расулуллах. Мухаммад Алланын элчиси деп жазылган. Алланын элчиси, пайгамбары деп жазылган. Ла фадд, ва ла галид, ва ла сахабун фил асвақ. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай сыпаты бар экен? Бул копол эмес, орой эмес, пейли катуу эмес, базарда өкүргөн бакырган эмес деп пайгамбар сыпаттарын айтып атат. Кандай жумшак, тилинде дагы, мүнөзүндө дагы жумшактыгы. Вала яджи бис-саййати саййа, валакин яфу ва ягфир. Жамандыкты жамандык менен кайтарбайт. Жамандыкты жакшылыкты го, так эле жакшылык менен кайтарат. Жамандыкты да жамандык менен кайтарбайт.
Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Бирөө жамандык кылса, бирөө жаман сөз айтса, аны жамандык менен кайтарбайт, жаман сөз менен кайтарбайт. Не кылат дейсиң? Көз жумуп коет, кечирип коет. Мынандай пайгамбарыбыз да. Ва умматуху ал-хаммадун. Анын үммөтү бизде жазылган экен бизде. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Allah'ını köp maqtaganlar deydi. Kim dedi? Allah'ını köp maqtaganlar. Ummatuhu al-hammadun deb Allah'ını köp maqtaganlardı hammadun deydi. Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti Allah Teala'nı köp maqtaydı. Toğan Tavrat'ta yazılıp atsa elhamdülillah, şunun için biz daima elhamdülillah degeniz, bu elhamdülillah Allah'a maqtaydı. Hammadun Allah'a hamd aytqanda aytadi da. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan rivoyatlarda keladi, avvalu ma yud'a ila yawmil qiyama, avvalu ma yud'a ila al-janna fi yawmil qiyama, qiyomat kuni eng birinchi beshikka chaqirilganlar kim bilasizmi? Alladina yahmadunalloh fi sarra va darra. Qursanchilikda da qiyinchilikda maqtov aytib yurganlar deydi. Her avalda Allah'a maqtov aytib жүргөндөр, ошолор birinchi kirgiziladi deydi. Beshikka birinchi chaqirıladi. Her avalda Allah'a maqtov. Qursanchilikda işi yaxshi жүрүшүп атат, настроениясы жакшы, курсагы ток, кийими бүтүн, турак жайы бар, бала чакасы бар, жумушу бар, амандыгы бар, ден соолугу жакшы, Allah'a maqtov айтат. Фиддарра кыйынчылыкта, курсагы ач, бираз ооруп калган, жакындарын жоготкон, ишинен ажыраган, Алланын тарабынан сыноо келген, кыйынчылыктар келген, кандай болбосун? Алхамдулилlah, ушуга дагы Аллага мактоо болсун. Ушуга дагы Аллага мактоо болсун. Токчулукта да ашта, барда дагы жокто, курсанчылыкта да кайгыда Аллага мактоо айткандар. Аллах мақтау айтқанда. Аль-хаммадун, умматуху аль-хаммадун. Тауратта жазылған дейді. Мұхаммад алейхиссалам үмметі Аллаға көп мақтаушылар болады дейді. Юкаббирун Аллах азза ва жал аля кулли наjdin, яғни муртафи. Алла Тағалаға такбир айтышады. Биік көтерілген сайын. Көтерілген сайын такбир айтышады. Аллаху акбар дейді. Ступеньгада шығып атасыз ба? Аллаху акбар. Лифте көтеріліп кетасыз ба? Аллаху акбар. Улақ отырайын атасыз ба? Аллаху акбар. Самолетқа шығып атасыз ба? Аллаху акбар. Тоға шығып баратасыз ба машинаменен? Аллаху акбар. Самолетменен көтеріліп атасыз ба? Аллаху акбар. Мұхаммад пайғамбардың үмметі әр көтерілген сайын, биік жаққа көтерілген сайын Аллаға такбир айтады. Не айтады екен? Демек біз дағы мына бұл сүннет туған такбир айтады деген башқа риуаяттарда да келеді. Андан кейін وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ. Түшкен жерде Аллаға хамд мақтау айтады дейді. Кейбір жерлерде келеді тәсбих айтады дейді. Демек биік көтерілгенде Аллаху акбар, түшіп баратқанда Субханаллах, Субханаллах. Түз жөн кетіп жатқанда ла илаха иллаллах деп риуаяттарда келеді. Мынау жердегісі болса, түшіп баратқанда болса Аллаға хамд мақтау айтып жүреді. وَيَتَأَزَّرُونَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ дейді. Бұлар болса текеберленіп, киімдерін ашықтан ылдый қылып сүдіребейді. Балтырдың жарымынан. Жоғысандылар ашықтан, риуаяттары ашықтан ылдый қылған жақшы емес. Изар деп қояды. Мұрынқы доорды, ошо азырқында ажыға барсаңыз көрсеңіздер керек, оранып алышады ғой. Жамын. Bir жамынат, bir болса белінен ылдый оранып алады осында. وَيَتَوَضَّعُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ. Жаңа дарат алышады бұлар. Қолдарын, беттерін, бұттарын жүйіп, дарат алып жүрішеді. Дарат алып жуынышады бұлар. Munadihim yunadi fi cevvis sama. Asmanda mına ki şu boş havasında alardı. Jarçı jar salat eken. Saffuhum fil qital ve saffuhum fis salat sawa. Qazatta dağı, namazda dağı buların saptары tez deydi, birdey. Birdey turadi deydi maşallah saptarda dağı. Oşon üçün mынандай sapqa tizilip, sapты түздө namazdın turguzuğa kiredi da. Peygamberimiz aytkan sawu sufufakum fa inna
tasfiyata sufuf min iqamati sola. Саптарды сіз тегіз алғыла. Тегіз тұрсын. Бір өңірдің көкірөңір бер жақта, бір өңірдің көкірөңір ар жақта, бір өңірдің ичің ербей ақ, бір өңір теяқ болбой. Бардығы тегіз тұрсын дейді сапта. Қачан тегізделеді сап? Соған жоқ менен. Линиядан. Сөзсіз. Fa inna tasviyata sufuf min iqamati sola, namazды түздөө, саптарды түздөө, то есть саптарды түз кылуу min iqamati sola, намазды тургузууга кирет бул. Эгерде сап тегиз болбой калса, анда намаз тургандар кемчилдиктүү болуп калат. Андан кийин эмне дейт? Айтат мындай дейт. Lahum bil-layl dawiyyun ka dawiyyin nahl. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti tündösü arının ızıldağanınday olup Allah Teala'ga zikir çalışat, dua kılışat dedi. Ara hızz dedi ko. Mevliduhu bi Mekka. Peygamberimizin törülgönü Mekke dedi. Muhaceruhu bi Tayyiba. Hicret kılgan yeri al Tayyiba, Medine Tayyiba. Ve mulkuhu bi Şam, mülkü Şam memleketinde. Sallallahu aleyhi ve sellem. O şunday deyip subhanallah qayerde Tavrat'ta yazılgan ekan. Tabarani jana Hakimning rivoyatında gelet. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Yuhsharul anbiya ala dawab." Ay ala ibl minal janna. Ertege kıyamet bolganda adamlar da Allah subhanahu wa ta'ala жерден gayra tiriltip çıkarganda bardığın mahşar maydanına toптолгула деп buyruk gelet. Oşondo paygambarlar beyiştin töөлөрүнө minip barышат экен. Жөө орбайт. Не кылып барат экен? Бейиштен келеткен буларга төөлөрдө машаалла сый урмат менен да нурланып. Hatta yantahulal mahşar mahşarga жетишет дейт. Wa ubasu alal buraq дейт. Мага бурак жиберилет. Дагы мен ушу бурак менен мен барам дейт. Бурак деген бул эшектен чоң, качырдан кичинекей. Пайгамбарыбыз Миражга чыкканда ошо бурак менен барган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден, Масжидил Харамдан наркы Аксага, Кудуска, азыркы Палестинадагы мечитке аралыгы ол 1000 километрден ашык ал. Ошого бурак деген ат менен Жабраил периште алып келген дагы. Анан кийин пайгамбарыбыз буракка минип, бурак менен сапар кылган. Бурак деген сөз алынар ашат, бул барк деген сөздөн чыгат, чагылган жарк этет го, ошону арабтар барк дейт. Скорость ушундай экен да бу да. Ха дегенде 1,5 км тияқта да, самолет тығып берді эле калат да. Бурак менен барган. Бир тияқтан анан кийин ары кеткен. Пайгамбарыбыз мына айтып атат: "Ва убасу алал бурак." Ва юбасу Билал ана наqa min nuqul janna fa yunadi bil azan mahdan deyт. Анан Билал разияллаху анху пайгамбарыбыздын азанчысы, билесиздер. Билал разияллаху анху пайгамбарыбыздын азанчысы болгон. Бу кишиге дагы бейиштен мынаке төө жиберилет экен. Бейиштен ушу төөгө минип, анан fa yunadi bil adan mahdan wa bi shahadati haqqan hatta idha qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shahida lahu al mu'minun min al awwalin wal akhirin fa qubilat mimman qubilat. Keyin Bilal raziyallahu anhu azan aytat eкен. Azan aytat eкен, mahzan degeni khalisan. Эч ким ал жерде уже бар көрүп алгандан кийин эч ким кайтара албайт. Бары уже кана бейишке барып келгениң бар, отозокко барып келген суроо-пуроо болбойт а жерде. Мына дүйнөдөгү азыр анча-мынчалары кичине мындай акылсыздык кылып ар нерсе деп суроо айтып калат кеде. Көрүп келген бар, ушундай эле сүйлөйсүңөр дейт. Көрүп келген бар, ким? Мухаммадур Расулуллах. Дагы эмне? Бардык пайгамбарлар Алла Тааланын бергени бул. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала мына ошол жерден Билал разияллаху анху ушундай сый берет экен. Бул шахадат келимесин айтат экен. Качан бул ашхаду анна Мухаммад Расулуллах деп айтканда бардык алгачкы кийинки ыйман келтиргендердин баары шахадат айтат экен. Анан кийин алардан кабыл кылынат экен. Бу дүйнөдө кимден кабыл кылган болсо кабыл кылынат, кимден дүйнөдө кабыл кылынбаган болсо, мунафыктардан аларга кайтарылат.
Демек шахадат келимеси махшарда айтылынат экен. Максат ушул. Шахадат келимеси кайда айтылат экен? Бир болду кабырда айттык эле. Мусулман адам не деди? Шахадат айтат дедик, а? Кабырда мусулман адам суракка алынганда, мусулман айтат: "Ашхаду ла илаха иллаллах ва Мухаммадан абдуху ва расулу" деп күбөлүк берет эле. Эми бул болсо махшарда бардык иманга келтирген, иман келген имандуулар, алгачкылар да, кийинкилер дагы шахадат келтиришет бардыгы. Истихбабул иксар мин шахада. Шахадат келимени көп айтып жүрүш мустахаб экен да. Абу Я'ладан риваят бар. Абу Хурайра разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мындай деген: "Аксиру мин шахадати алла илаха иллаллах qabla yuhal baynakum wa baynaha." Ат-таргиб. Пайгамбарыбыз айткан экен, силер ла илаха иллаллах шахадатын көп айткыла. Силер менен шахадаттын ортосуна тоскоолдук болуп калганга чейин. То есть өлүм келбегенге чейин шахадат көп айтып алла. Андан кийин уже айта албайсың. Ага чейин айтып кал. Истифабул муадаба аля шахадатай фил мавадил атия ва маварат фи фадли залика. Эрте менен кеч шахадат айтып тура турган, машаалла, хадистерде бар мына шахадатты айтып турушубуз керек экен. Анас разияллаху анху риваят бар, пайгамбарыбыз айтат, пайгамбарыбыз таң аттырганда мына шахадатты айтат эле: "Аллахумма инна асбахна нушхидука ва нушхиду хамалата аршика ва малаикатака ва джамиа халқик аннака анта Аллах аллади ла илаха илля анта ва анна абдук ва расулук ва анна Мухаммадан абдук ва расулук." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таң аттырганда айтат эле: "Я Аллах, биз таңга жеттик. Сага күбөлүк беребиз. Нушхидука, сени күбө кылабыз. Ва нушхиду хамалата аршика, сени аршыңды көтөргөн периштелерди күбө кылабыз. Ва малаикатака, бардык периштелериңди күбө кылабыз. Ва джамия халқик, бардык махлуктарыңды күбө кылабыз. Эмнеге күбө кылабыз? Аннака анта Аллах, албетте сен Аллахсың, аллади ла илаха илля анта, сенен башка сыйынганга лайыктуу зат жок" деп. "Ва анна Мухаммадан абдук ва расулук", жана Мухаммад Аллахнын кулу, элчиси деп. Ким ушуну айта турган болсо, "Гафараллаху ма асаба фи яуми залика мин дамбин", ошол күнү канча буга күнөө болгон болсо, бардык күнөө кечирилет дейт. "Ва ин хуа қалаха хина юмси", эгерде кечинде ушуну айта турган болсо, кечинде канча күнөө болсо, ошонун бардыгы кечирилет дейт. Тирмизиде, Абу Даудта келет. Бул тугандар, мусулман адам буну жатташ керек. Мусулман адам жөн эле жаттап коюп, билип коюп эле калтырбай, амал кылыш керек. Амал кылганда кандай? Эрте менен алхамдулилlah багымдап намаз окугандан кийин мына дуаны окуш керек. Аллахумма асбахна. Аллахумма асбахна. Ва асбахал мулку лиллахи раббил аламин. Биз таң аттырдык, бүткүл алам я Аллах таң аттырды. Я Аллах. Аллахумма, мына жерде азыр айтып атканда, инна асбахна нушхидука ва нушхиду хамалата аршика ва малаикатака ва джамиа халқик. Ушунун бардыгын күбө кылып туруп, я Аллах, биз сени күбө кылабыз. Аршты көтөргөн 8 периштени, бардык периштелер, бардык махлукту күбө кылабыз. Не деп? Сенен башка сыйынганга лайыктуу зат жок, Мухаммад Аллахнын кулу, элчиси деп болду. Абу Даудта Анас разияллаху анхудан ушунун да айтылат, ким ушуну айтса, Аллах субханаху ва таала аны дозоктун отунан куткарат деген. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху айткан, пайгамбарыбыз мындай деген: "Ма минкум мин ахадин ятавадда фаяблугу ау фаюсбигул вуду сумма якул ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу илля футихат лаху абвабус джаннат ас-самания ядхулу мин аййиха шаа." Тугандар, мына риваят Муслимде, Абу Даудта, Ибн Мажада бардыгында ушул келет экен. Умар разияллаху анху айтып атат, пайгамбарыбыз айтат, өткөнкү сабакта да айттык эле, пайгамбарыбыз мындай дейт: "Ким жакшылап даарат алып, андан кийин шахадат келимесин айтса,
Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу десе, бейіштің 8 ешігі тең ашылады. Қайсынысынан қаласа кірсін дедік мына. Демек, жарат алғаннан кейін шахадат келімесін айтыш керек екен. Жарат алғаннан кейін не алаңыз керек? Жарат алып бүттіңіз де. Жарат алып бүткеннен кейін шахадат келімесі. Ашхаду ан ла, айтайлычы, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Бүтті. Мынаке ушу шахадат келімені жарат алып бүткеннен кейін айтыш керек. Бұл айтқанда сізге не болады? Бейіштің 8 ешік ашылады. Бейіштің қанша ешік ашылады? 8 ешік ашылады. Қайсынысынан қаласа кірсін деді мына. Умар разиаллаху анху пайғамбарымыздан ушул айтқанын оққан екен. Бұл қайсы хадисте келіп отады? Муслимде келіп отады, Абу Даудта келіп отады, Термизиде келіп отады, мына Ибн Мажада келіп отады. Айтып жүреміз иншалла. Күн сайын 5 жолу, кейде андан аз, кейде андан көп дарат алып қалабыз. Бірақ дарат алған сайын ұмытпаңыз. Сразу шахадат айтыңыз. Дарат алған сайын не келе? Бұл сүннет дағы, пайғамбарымыз атқарғанын біз де атқарамыз. Екіншіден пайдасы не? Машалла, мынаке бейіштің 8 ешігі сізге ашық. Ошону бардық мұсылмандары билбегендерге үйретіп қойылы. Билгендерге ескертіп қойылы. Кейде биліп деле ұмытып қалып айтпай қояды да. Ошоны кичине дарат алғаннан кейін үйіңізді шығарып қойсаңыз, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, жаныңыздағыларға да естеп қалады да. Тамақ жегенде өзі бисмилля деп жеш керек. Бисмилланы айтқан сүннет, бирок үнді шығарып айтқан мустахаб. Ал өзүнчө. Эмне үчүн? Дастарханга отургандар анча-мынчасы дүние менен алек болуп, бисмилласы жок эле баштап калышы мүмкүн да. А сизди уга калып, бисмилля айтыш керек деп анан сиз аларга бир себепчи болуп каласыз. Бирөө кичине кайгыда, бирөө курсанчылыкта, бирөө дагы ушундай бир гафлетте, бекапарлыкта, ошолорго эстетүү иретинде үндү чыгарып коюш керек. Атак ичиңизде бисмиллахир-рахманир-рахим десеңиз жетиштүү эле. Үндү ичиңизден айтсаңыздар, сыртыңыздан айтсаңыздар эле сүннет. Бирок сүннет көп. Плюс мустахабы кошулат кандай? Башкаларга дагы сиз иншалла үгүттөп же болсо ошолорго эстетип коесуз. Кудум ошондой эле шахадат келимеси дагы, мисалы жалпы мындай таратылган жерлерде анча-мынчалар унутуп калат да. Ошого үндү чыгарып койсоңуз, кичине көтөрүп, өтө каты кыйкырып анан тополгон чыгарып. Жөн эле. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Бүттү. Буга не болот экен? Айтып коюңуз, ушуну айтып койгула, 8 эшик ачылды атып бuyakta деп. Өткөндө айттык эле. Абу Даудда да кошумчасы бар. Сумма ярфа тарафаху иля сама. Сумма якул. Дарат алып бүткөндөн кийин асманды карап туруп, анан ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп, бул Абу Даудда бар экен. Кошумчасы. Бул башты көтөрүп койгонуңуз өзүнчө сүннет. Асманды карап коюңузчу. Азыркы шахадатты айтып коесуз да. Эмгеде үйдүн ичинде болуп калышыңыз керек, асман фазылдан көрүнбөй. Жөн деле айтып койсоңуз болот. Бул дагы бул кошумчасы мына риваяттар бар экен, асманга башты көтөрүп туруп дагы. Имам Термизи Абу Даудта эле азыркын алып келген, бирок буга кошумча да кошкон. Аллахумма жаални минат тавабин ва жаални минал мутатаххирин. Ушу дуаны да коша айтып койсун дейт. Демек тугандар угуп алайлы, дарат алып бүткөндөн кийин асманды бир карап туруп, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Аллахумма жаални минат тавабин ва жаални минал мутатаххирин деп койсок, сүннөттүн үстүнө сүннөт аткарылат экен. Айтабызбы иншалла? Қаласаңыз ошон bundan кийин анан истигфар. Астагфируллах ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илей. Бул да риваятта келет. Алхамдулилlah, бул дараттан кийинки айтыла турган немелер да. Аманасы болсо, Аллахумма жаални минат тавабин ва жаални минал мутатаххирин деп мааниси, я Аллах мени тоба кылуучулардан кылгын, жана минал мутатаххирин тазалангандардан кылгын мени. Мен дарат алдым, мен таза болдум. Мына эми Құран қармасаңыз болот, сажда кылсаңыз болот, намаз окусаңыз болот дегендей. Кейбір риваяттарда мындай да келет экен.
баштан айтып берейин. Усман ибн Аффан разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен уккам, ким дарат алып, эки колун жууп, оозун чайкап, мурдун пышкырып, жүзүн жууп, эки колун болсо чыканакка кошо, чыканакты кошо жууп, андан баштан мас тартып, кийин путун жуугандан кийин сумма лам ятакаллам хатта якул. Андан кийин сүйлөбөй турса. Мынаны айтканга чейин. Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп десе, гуфира лаху ма байнал вудуайн, эки дараттын ортосундагы кеткирилген кемчилдик, ката күнөөлөр кечирилип кетет экен. Мисалы, эртең менен дарат алдыңыз, пока дарат менен жүрөтсеңиз, түштөн кийин дарат ала турган болуп калдыңыз. Түштөн кийин дарат алдыңыз, ушул эки дараттын ортосунда күнөөлөр кечирилип кетет дейт. А буну айтып коюп, кийинки дарат алсаңыз, бул менен бул дараттын ортосунда күнөөлөр кечирилет. Макулбу? Бул менен бул дараттын ортосунда. Кийин куптанга дарат алдыңыз, машалла, шамдан кийин канча. Ал ушу дарат менен уктап калдыңыз. Дарат менен уктадыңыз эле, Аллаху акбар, бир периште дайындалат, таң аткычакты сизге дуа кылып чыгат. Ким дарат менен жатып, эгерде ажалы кетип өтүп кетсе дүйнөдөн, шейит болот дейт. Шейиттин даражасын табат. Эртең менен тургандан кийин кайра дарат алса, бул дарат менен бул дараттын ортосунда күнөөлөр кечирилет. Мына пайгамбарыбыз машалла жуунганга, тазалыкка канча көңүл бурган, жөн эле туугандар эптеп эле бетти жууп мындай кылып койгон жок. Биздин даратыбызчы туугандар Алла Тааланын тарабынан буйрук берилген. Бул кишинин чыгармасы эмес. Дарат кимдин чыгармасы эмес экен? Бул киши ойлоп чыккан эмес, бул пайгамбарыбыз ойлоп чыккан эмес буну. Же периште ойлоп чыккан эмес, Жабраил периште. Allah айтат: "Я юхалладина аману ида кумту минас-сала фагсилу вужухакум." Эй, имандуулар, силер качан намаз окуп ниет кылып калдыңар, дараты жок абалыңарда, ида араттумус-сала, яни ва антум мухдасун. Ошол учурда жүзүңөрдү жуугула деп атат мынакей. Чыканаңарды кошуп, башыңарга мас тартлап, путуңарды жуугула. Бул 4 фарызды Алла Куранда айтып койду. А пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам дагы вахий берди, аны толуктасын айтты. 3 жолу жуумай, оозду оң кол менен, мурунга оң кол менен суу алып туруп, сол кол менен пышкырмай, булардын баардыгын жууп туруп кезеги макан. Ана халала деп коет, сакалы барлар бул жактан да өткөргөнү, баары ышкала туруп була. Мас тарткандарды, кулактын масыларын. Туугандар, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям толук тазалануу дараты мындай кылды. Кусулдун жолу мындай. Мынакей. İslam dini elhamdülillah тазалыктын dini. Şahadat kelimesi azan uçurunda. Müslim şerifte gelет, Umar ibn Khattab razıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen: "İza qala muaddin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Azan ayttıganda azançı Allahu akbar degende sizler dagı bu yakta uğup atkan kişiler Allahu akbar dep turuşuңар керек. Көбүн карайбыз жамааттачы айтпайт да, жөн угуп тура берет. Укканга сооп берилет, айтканга өзүнчө сооп берилет. Ошо? Айткан өзүнчө сүннөт, азан айткан өзүнчө сүннөт. Ошон үчүн бул айтып атканда пайгамбарыбыз айткан мынакей. Качан Алlahu akbar дегенде кээ бир риwayatта силер дагы Allahu akbar дегиле деген. Мына жерде десе, кийин ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтышыбыз керек. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дегенде не дешибиз керек? Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дешибиз керек. Кийин хайя алас-сала дегенде ла хаула ва ла куввата илля биллах. Не деп айтабыз? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Качан? Hayya alас-salada. Hayya al-falah деп булда 2 жолу айтат да. 2 жолу hayya alас-sala дейт, 2 жолу hayya al-falah дейт. Ошондо да айтабыз не дейбиз? La hawla wa la quwwata illa billah deybiz. Андан кийин Allahu akbar дейт. Биз дагы Allahu akbar deybiz. Анын эң акыркысында la ilaha illallah деп айтат. Биз дагы la ilaha illallah deybiz. Ушуну пайгамбарыбыз айткан: "Min qalbihi dakhala al-janna." Kim чын жүрөктөн айтса, бейишке сөз кирет деген.
Бейишке сөз келеді. Егерде Бағымдаттың азанында ас-салату хойрум минан наум деген сөз бар. Шындай бар ғой? Бағымдаттың азанын оқытыңыз ба? Оғалайсыз ба? Бағымдаттың азанында ас-салату хойрум минан наум, намаз ұйқыдан жақшы деген сөз бар. Ушуну екі жол айтады. Сіз де қайталап қойыңыз. Ас-салату хойрум минан наум. Ұстаз айтады, садақта ва барарта деп қойың. Шын айттың, сауап алдың, жақшылық қылдың депші. Шын айттың, жақшылық қылдың деп. Ойғытып қойды да азан айтып. Жақшылық қылды, жақшылық қылған жоқ. Дайламидің риwayatында келеткен Хазрет Али разиаллаху анхудан Раани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хазинан. Хазрет Али разиаллаху анху бір жолы мені көрді дейді, мен қыжалат болып тұрдым әлі дейді. Қыжалат авалында екен да. Фақола ябни Аби Талиб, Абу Талибтің баласы дейді. Хазрет Али нече пайғамбар айтады. Мали арака хазинан. Мен сені қыжалат көріп отырмын ғой, не oldu? Не үшін қапасың? Фамур бада ахлик юаддин фи удуник фа иннаху даваун лил хам. Сен айтқып туғандарыңа біреусін сенің құлағыңа азан айтсын, анткені бұл қайғыны кетіреді дейді. Қайғының дарысы екен, қайғының давасы екен, құлаққа азан айт. Туғандар, азан 5 уақыт намазға айтылынады, бұл сүннет өзінше. Бұндан сыртқары кейбір учурларда да азан айтылынады. Жаш бала төрелгенде оң құлағына азан айтамыз, сол құлағына қомат айтамыз. Уыл болса да, қыз болса да айырмасы жоқ. Мақұл ба? Құдай сақтасын. Өрт болып шығып кетсе, азан айтшынды. Қату шамалда азан айтылды. Азы мұнан жерден кейде адам құтырып кетсе, басып алып, қармап тұрып құлағына азан айтшы керек. Не үшін керек екен? Адам құтырып кетсе. Кейде айуан құтырып кетеді. Бұқалар құтырып кетеді. Ойлар құтырып кетеді. Азан айтшы керек. Мұнал жерде Дайламидің риwayatында келіп отады, Хазрет Али разиаллаху анху айтады. Бір жол мен қайғы ауалымда, қыжалат болған ауалымда пайғамбарымыз көріп қалып, мен сені қапаға көріп отам ғой, не болды саңа деді. Сен туғандарың бір жарымын айт, сен құлағыңа азан айтсын дейді. Не дейсің дейді? Себеп пайғамбарымыз айтады. Фа иннаху даваун лил хам, азан қайғының дарысы. Ненің дарысы екені? Біз ойлайды екенбіз, қайғының дарысы ол аптекада ле бар ұқсайды деп көрсе, бізде де бар екен. Ана не дейді? Мында дейді. Қал фаржарраптуху фаважаттуху дейді. Хазрет Али разиаллаху анху айтады, мен бұны тәжрибадан өткөрдім, точно осындай таптым дейді. Кадалик. Ва қолла руатихи жарраптуху фаважаттуху кадалик дейді. Кейін ушуны Хазрет Али разиаллаху анхудан кейін келатқандар, кейінгі мун, табиин, таба табиин, қанша риwayat қылғандар болса, әрі-бері ушы қайғырғанда, ушуны амал қылып, тәжриба қылып, ақиқатын тапқанбыз дейді, қайғы кеткен дейді. Не кеткен дейді? Демек, қайғының кетірүүнің, дағы ушына қыжалатшылықтың кетірүүнің бір жолы азан айтып екен да. Шархул Мавахиб. Имам Муслим жана Тирмизи рахимахумулла бұлар риwayat келтіреді. Саид ибн Аби Ваққас разиаллаху анхудан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қачан азанчы айтқандачы азандың үнін ұққанда дейді, то есть ман қала хина ясмаул муаззин, азанды оқып тұрып, анан айтыңыз. Ва ана ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям расулан ғафараллаху лаху зунубаху. Ат-тарғиб лил мунзири. Уш сөзді айтып қойсаңыз, жаратқан Алла субхана ва таала аның күнөөсүн кечирет дейт. Демек шахадат, азанчы шахадат айтып атпайбы? Ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп. Ва ана ашхаду.
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله деп. وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله деп. Бірақ қосымшасы бар екен. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا деп қойса, Алла мұрын күнәлар кешіреді дейді. Мына дуаны сағар кештегі айтып жүріш керек туғандар. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Кейбір риwayatта набиян, кейбір жерлерде екі отен расулан ва набиян. Алланың роб екеніне, исламның дин екеніне, Мұхаммад пайғамбардың пайғамбар екеніне разымын деген сөз. Табараниде келет Ибн Аббас разиаллаху анхумадан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ким азанды оққанда айтса, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له شفاعتك. منك азыркы сөздерді айтып, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله деп, андан кейін اللهم صل على محمد пайғамбарға бір салауат айтып қойды кесті. اللهم صل على محمد деп тұрып, андан кейін ұшы салауаттайым وَبَلِّخُ دَرَجَةَ الْوَسِيلَ عِنْدَكَ Мұхаммад алейхиссаламды өзіңдің алдындағы, я Алла, васила даражасына жеткір. وَجَعَلْنَا فِي شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Жана бізді қиямат күні пайғамбарымыздың шапағатында қылғын десе, وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَةِ аға пайғамбар шапағаты важип болады дейді. Мінеке пайғамбардың шапағаты аға бұйыра деген тоғанда. Бұны дағы қал әл-Мундири айтқан Тарғиб деген кітебінде, Ат-Тарғиб ва Тархиб деген кітебі бар, машһур. Бардық ғұламалар, алымдар білішеді. Ал эми біз ташаххуд оқытпаймыз ба? Қаада да отырып, ашхаду ан ла иляха, намаздың ішінде айтып отырмыз ғой, шахадатты. Әрбір намазда айтамыз. Ашхаду ан ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Кейбір жерде вахдаху ла шарикасы жоқ. Ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Ну қандай болған жағдайда мына шахадат келимесін туғандар намаздың ішінде айту бұл важип болады. Ат-тахиятты оқу не екен? Важип. Жақсы біліп алышыңыз керек мәселелерді туғандар. 4 рекеттүү намазда бірінші қадада отыру бұл важип. Екінші қадада ошу ташаххудтың өлчөмүнчө отыру фарыз болады. Бірақ екі қадада тең ат-тахиятты оқыған, ташаххуд деп қояды бұны. Ошыны оқыған важип болады. Демек, жөн эле отырды, ат-тахиятты оқыған жоқ. Бұл фарыз важип атқарып атады. Бірақ егер оқып алсаң, аны атқарбай аласың. Ошон үчүн ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату. Мааниси эмне? Ат-тахият деп өзі саламдашуын айтады. Лиллахи вас-салавату ват-таййибату. Бірақ бұл жерде бұның мақсаты ат-тахият деп тил менен болгон ибадаттар Аллаға таандык. Вас-салавату ват-таййибату. Дене менен болгон ибадаттар Аллаға таандык. Ват-таййибат адал мал менен, мал мүлк акча менен болгон ибадаттар Аллаға таандык деген сөз. Çünkü ким үчүн экен? Тил менен болгон ибадаттардын барды Аллаға, дене менен болгон ораза кармадыңыз, намаз окуп атат, денебиз рүкү сажда кылып атат. Тилибиз менен болгон ибадат жакшы сөз, чын сөз, адилеттүү чечим, зикир, Кур'ан, дуа бардыгы. Адал акча менен болгон ибадат, ажылыкка бардыңыз, умрага бардыңыз, ифтар кылдыңыз, жакшы кайрымдуулуктарды кылып атасыз, илимге жумшап атасыз. Адал акча менен болгон зекеттин берип атасыз, садакасын берип атасыз, хадия кылып атасыз. Ушунун бардыгын кимге таандык экен? Аллага таандык. Ат-тахияту лиллахи. Тил менен болгон ибадаттардын бардыгы Алла үчүн. Вас-салават дене менен болгон ибадаттардын бары Алла үчүн. Ват-таййибату адал мал менен болгон ибадаттардын бардыгы Алла үчүн. Ушунун бардыгы Алла. Ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага жолукканда айткан. Анан ушунга Алла Таалага салам айткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала
Не деген? Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракату. Ей пайғамбар, саңа салам болсын, Алланың тыныштығы болсын. Ва рахматуллах, Алланың райымы болсын, берекесі болсын деп Алла Тағала пайғамбарымызға салам айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу Алла Тағаланың саламын оққаннан кейін ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин деген. Ассаламу алейна, Алланың ушу тыныштық саламы бізге жана ва ибадика салихин, сенин я Алла салих пенделеріңе, қанша періште, қанша пайғамбар, қанша оулия, қанша момын еркек аялдар бардығына болсын деп пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам ушу Алла Тағаланың саламын өзіне шектебестен ушу бардық имандыларға тартуулаған. Ушул Алла Тағала менен пайғамбарыбыздын ортосундағы диалогту, сүйлөшүүнү, мухавараны көрүп, периштелер күбөлүк келтирген экен. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Кейбир риwayat азмына айткандай, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Экөө тең айтсаңыз болот, проблема жок. Ана ушуну демек, биз ушуну ташаххуд деп коебуз. Эмне деп коет экенбиз муну? Бунун аты эмне экен? Ташаххуд. Намазда ушу ташаххудду окуу важип. Важип амалы. Ким окубай калса, анда эң аягында сажда сактап коет, жаңылыш саждасын кылыш керек болот. Демек ошондо да биз шахадат айтып атабыз. Азыр биздин темабыз кандай эле? Шахадат келимеси гайыр-гайырда айтылынат. Бул жерде ташаххудта эмне кылып атасыз сизчи? Бул жерде намаз окуган адам өзүнүн жараткан Алла субхана ва таалага күбөлүк берип атпайбы? Алла Тааланы күбө кылып атат, пайгамбарыбызды күбө кылып атат. Ибадика Алла Тааланын салих бенделерин күбө кылып атат. Эмнеге десе, мына мен күбөлүк берип атам. Я Алла, сен өзүң күбө бол. Мухаммад алейхиссалам, өзүңүз күбө болуңуз. Салих бенделер күбө болсун. Менин күбөлүгүмө бир Алладан башка сыйынган ылайыктуу зат жок. Мухаммад анын кулу жана элчиси деген эме деп. Айтып коесуз го, мисалы сиз күбө болуңуз. Мен күбөлүк берип коеюн, ошого сиз күбө болуп коюңчу деген сөз да. Түшүнүктүүбү? La ilaha illallah. Намаздан кийинки Зайд ибн Аркам разияллаху анхудан риваят, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул фи кулли дубури кулли салах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фи дубури кулли салах, ар бир намаздан артынан мындай деп айтат эле дейт. Аллахумма раббана ва рабба кулли шей. Ана шахидун аннака рабб вахдак ла шарика ла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын караңыз, кандай кереметтүү дуалары, зикирлери бар. Biz azırağın ile aytıp, uşu men toktap kalganбыз. Ошолорду акырынан кошуп көбөйтө беришибиз керек да. Мына жерде карасаңыз, Зайд ибн Аркамдан бул риваяты Абу Даудда келет, Насаиде келет. Кайсында экен? Намаз окуп бүткөндөн кийин Аллахумма раббана ва рабба кулли шей. О Алла, биздин жана ар бир нерсенин робу. Ана шахид аннака рабб. Мен күбөмүн. Мен күбөлүк берүүчүмүн. Аннака рабб вахдак. Сен жалгыз робсун. Ла шарика ла. Сенин шеригиң жок деп. Аллахумма раббана ва рабба кулли шей. О биздин жана ар бир нерсенин робу. Ана шахид анна Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям абдук ва расулук. Мен күбөлүк берем. Күбөмүн. Мухаммад пайгамбар сенин кулуң жана элчиң. Аллахумма раббана ва рабба кулли шей. О жараткан Алла. Биздин робубуз жана ар бир нерсенин робу. Ана шахид аннал ибад куллухум ихва. Пенделер бардыгы бир туган. Кур'ан-ы Каримде иннамал муъминуна ихва, имандуулардын бардыгы бир туган дейт го. Манаки ошого күбөлүк берип атам дейт. Аллахумма раббана рабба кулли шей. О биздин жана ар бир нерсенин робу. Иж'алли мухлисан лака ва ахли фи кулли саати фи дунья ва ахира. Мени жана үй бүлөмдү дүйнөдө да ахиретте дагы ар бир учурда ихластуу кыл. Кереметтүү дуа Аллах. Барыбызды эмне кылсын Алла Таала? Ихластуу кылсын. Өзүбүздү эле эмес, үй бүлөбүздү кошуп айтайлы. Ихластуу кыл я Алла деп. Өзүңө калыс деген сөз да. Кандай гана жакшы сөз айтпайлы, жакшы амал кылбайлы,
Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн кылсак, ошол кабыл болот, калганы кабыл болбойт туган. Я зал жалали вал икрам исма вастажиб. Я зал жалал, о хайбат, айбат сүр ээси, вал икрам сый урмат ээси. Исма вастажиб, мен дуамды я Алла угуп кой, кабыл кылып кой деген сөз. Аллаху акбарул акбар, Аллаху нурус самавати вал ард, Аллаху акбарул акбар, хасби Аллах ва ни'мал вакил, Аллаху акбарул акбар деп бүтүрөтеледи. Мына карачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кандай кереметтүү дуалары. Андан сырткары хутба окуганда угуп турасыздар, машаалла, жуманын хутбасы бар, жума намаздын. Айт намаздардын хутбасы болот. Никеде хутба айтылып калат, мына. Ошолордун бардыгында шахадат айтылат. Не айтылат дегени? Шахадат айтылат. Шахадат айтылат. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Şahadat aytıldı. Demek şahadat kelimesi tuğanlar ana kaysı yerlerde, hutbalarda, eğer de hutbada şahadat aytılbay kalsa жақсы olur. Men cuma olsun, nikede dağı baş koşutkanda şahadat aytılır. Ne etkeni? Hutba aytılır. Abu Davud'da, Nasai'de gelir. Abdullah ibn Amr ibn al-As razıyallahu anhumadan rivayet. Peygamberimiz hataba yevmel fath bi Mekke على درجة البيت فقال في خطبته فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Peygamberimiz Mekke жеңүүсүнө барганда, Меккеге ошоло Каабага тепкичине биринчисине чыгып туруп, хутбасында Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп, анан кийин мынаны айткан экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен мына. Ла ilahe illallah вахтаху ла шарика деп. Алла уадасына чын чыкты, пендесине жардам берди, душмандардын бардыгын жалгыз жок кылды деп. Абу Давудтан риваят бар, Абу Хурайра разıyallahu anhuдан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллу хутбатин лейса фихи шахада, фахия кал ядил жазма." Кайсы хутбада шахадат келимеси жок болсо, алапес оорусу менен ооруп калган колдой. Кайсы колдо алапес оорусу болуп калат, ошондой болуп калат деп. Бул деген демек, ар бир хутбада, то есть иншалла сөзсүз шахадат болуш керек экен. Не болуш керек экен? Шахадат болуш керек экен. Индал қиям минал маджлис. Мына маджлисте отурабыз. Ушу туруп атканда, бул го эми алхамдулилlah илимий маджлисте отуруп атабыз. Кээде баян окуп калабыз. Кээде жөн эле башка деле маджлистер болуп калат. Дүйнө иштеринде деле отуруп калабыз, чогулушта болуп калабыз. Кандай чогулуш, жыйын болсун, эң аягында тураардан мурда дуа кылыш керек да. Ошонун дуасын окуп алыш керек. Субханак Аллахумма бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бул маджлистин дуасы. Ошол маджлисте билип билбей кылган кемчилдик, ката күнөөлөрдүн баары кечирилип кетет ушу дуаны окусаңыз. Ошон үчүн кайсы гана кеңеш болсун, кандай гана чогулуш болсун, жыйын болсун, отуруш болсун, бүтүп атканда мусулман адам ушунун дуасын окуп коюш керек. Ошону риваятын айтып беребиз мына сиздерге. Абу Хурайрадан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман жаласа маджлисан касура фихи лагату." Ким бир маджлисте ошо жыйында отуруп, көп сөз болуп кетсе да, эми тияк бияк ар кандай нерселерди сүйлөп отуруп калат. Фaqala qabla yaqum min majlisihi zalika. Тураардан мурда ушу дуаны окуса: "Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк" десе, илля гафара лаху ма кана фи majlisi залик. Ошо маджлисте отургандын бардык күнөөсүн Алла таалам кечирип берет экен да. Демек тугандар, бардыгыбыз мусулман калкы билип алайлы, пайгамбарыбыздын бизге айткан осуяты бар экен. Биз катакер, күнөөкөр адамбыз. Ошон үчүн дайыма биздин
чогулушубуз, жыйыныбыз жакшы сөз менен коштолуш керек. Аллага мактоо айтылып, пайгамбарга салават айтылып, ушундай бир жакшы өзүбүзгө дүйнөдө да ахиретте дагы пайда тие турган нерселерди кеңешишибиз керек. Ошондой сөздөрдү отурушта сүйлөшүшүбүз керек. Ошо бүтүп атканда мейли 1 саат отурдуңузбу, жарым саатпы, же 5 мүнөтпү, же 2-3 саатка жылып кеттиби, тураардан мурда ошо дуаны окуп койсоңуз, ошол мажлисте билип билбей кетилген кемчилик ката күнөөлөр кечирилип кетет экен да. Берекеси мына: Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Эч кандай кыйын эмес. Жаттап алабызбы иншалла? Демек пайгамбардын сүннөтүн аткарган болобуз. Күнөөлөрүбүз кечирилип атат. Алланы эстеген болобуз. Жараткан Алла Таала өз баарыбызга насип кылсын. Убакыт болуп калды. Bir hadis okuyup koyayım bitirip. Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: kim aytsa subhanallah ve bihamdihi subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiru ve atubu ileyk. Ушул кайсы зикирдин эгерде фи majlisте зикирин кан жакшы majlisте отурган болсо ушуну айтсаңызчы. Каттаби ютба алейх. Бул мөр баскандай басылат экен да. Пайдасы караңыз. Эми оман кала фи majlisi лагу. Бекер сөздө отуруп айтып алса, айтса ошо дуаны айтсачы, кана кафара лаху, анын күнөөлөрү кечирилет дейт ара. Мисалы, алхамдулилlah, биз азыр мына majlisте илимий сабакта отурабыз, биз азыр күнөөнүн сөзүн сүйлөгөн жокпуз да. Же күнөөнүн сөзүн уккан жокпуз да. Биздин кайсы күнөөбүз кечирилсин анда? Десе жок, ошондо муну айтып атат пайгамбарыбыз: факала, ким ушу дуаны окуса фи majlisi зикрин, зикр majlisinde кана каттаби ютба алейх, мөр басылгандай, машалла, ошо жакшылыктардын бардыгы сизден кетпесин, сизде калсын деген печать басылат экен да. А эгерде азыркындай бекер сөздөр аралашып кетсе, күнөө сөздөр аралашып кетсе, анда ушу дуа сиздин ошол жерде кемчилдик кетиргениңиздерге кафара болот экен. Күнөөлөр кечирилет экен. Бул Раваху Насаи ва Табараниде келет дейт. Бас. Subhanakallahumma ve bihamdik. Aytыңыздарчы барыңыздар эле. Subhanakallahumma ve bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ve atubu ileyk. Эң айырмасы акырында astaghfiruka ve atubu ileyk дегени бар да. Айта алабызбы? Кана дагы бир жолу. Subhanakallahumma ve bihamdik. Subhana bir jol. Subhanakallahumma ve bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ve atubu ileyk. Oldu. Qayerде чогулбаңыз, qayerде отурбаңыз, qayerде жыйналбаңыз. Бүткөн ушу бүттү, кеттик болуп калат го. Же чайга турула, же тамакка кергиле. Окуп коюңуз, кетиңиз. Majlisin bütkönünün duası. Bu majlisin bütöründeki dua. Bu ne de koyarken? Majlisin bütöründeki dua. Az uşunusun jattap alыңыз, анан кийинкилерден ошо окшош эле, просто башында Subhanallohi ve bihamdihi bunu aytып бардык, Subhanakallahumma ve bihamdik. А бул болсо Subhanallohi ve bihamdihi, Subhanakallahumma ve bihamdik. Aslında bir Subhanallohi ve bihamdihi эле кошуп коет. Калган өз ошондой эле. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Мына тугандар, иншалла, биз бу дуаларды, машалла, мына шейх, Алла Таалам разы болсун, шахадат келимелери кайерде айтылат, ошо канча деген китептерди окуп, ошолорго бизге сонун кылып чыгарып берип койду. Издебей эле алып атабыз. Алхамдулилlah.